Inqotshwa yiliphi iqembu indebe yeKhalin Black Label Cup. Ukusilekelela siphendule lo mbuzo semukela intatheli indaba zemidlalo emkantshubomvu la eSABC umduduzi Ndlovu Gatsheni sikwamukele eindabeni zosuku. Umbuzo ke umile. Ubani oya kuma final futhi le ndebe izogcina iphakanyiswa ubani? Lamaqembu la ngu4 la kule ndzebe le kusho kona ukuthi ngiwela Thando kakhulu eNingizimu Afrika. Khumbula ngo4 lebe akulas 4 ye MTN 8 naku lesibuya kuyo nyalo ephakanyiswa kumagebhula nyalo kuvotela ona ong4. Futhi kunembile ngibonako lekhona magebhula ugcina shaya Sundowns 3-0 yimpi yabo kusasa asathi sibathi agcina bafolene yini kuphi na kuphi iChiefs igcina shaya iPirates kusene khona emagrudge la khona lapho ufuna ukuphinziselela ngibona ini mina mangisola angicabanga ukuthi magebhula utawufuna ukuthi aphindwe iKaizer Chiefs emavikini lamabili ngibona magebhula ngazuthi utatimisela kakhulu abe afuna ukujabulisa abalandzeli ngemuva kubajabulisa ngenzebe bese uyathi isikhathi kwamaqembu lamabili asesowetha buko okungani so magebhula utafuna ukubuyisa itinvukulo lesitibone emhla 29 kuOctober ngekuthi ashaya iKaizer Chiefs nga12 emini kepha ke amaZulu nawo tinhlitiyo etabo sesebhlungu afuna ukudikhotha amanceba ngekuthi ashaya Sundowns la kepha inkinga lengiyibona kumaZulu ilipali ngathaya lisaba kanti Sundowns isukela yashawa ngumagebhula ngalamasalfa ecanzeni ngibona ishaya kabuhlungu eMaritzburg ngembama 5-0 yahamba yayigrele emyasi 3-0 ngibona ukuthi inhlase eDorfa kule mdlalo abalandeli sobabona kodwa enkundleni ngoba ngathi nesimo sezulu sihle isimo selitula sithanzi kuba sihle kepha abantu bayilambele kuba sethi inkundleni into emidlalo nekuya ngephandle nje khumbula phela sibuya sibuye esikhathini seCovid abantu basakujabulela kubuyela eStadium ngibona ukuthi inombolo titawuthi kuphakama iKaizer Chiefs lamuhla bese Soweto ihamba iphisana nangemathikithi ikhuthatha abalandzeli ukuthi abagcwala inkundla sohlala sibuke kusasa ngoba singayimsebenzini sibonge Gatsheni ngibona nayo Sundowns kumbe ibaleke nayo kwathi bani Mbukeli sikubuzileke kupholi yethu ukuthi phakathi kwalamaqembu amane azodlala kweKhalin Black Label Cup kusasa ubani ozophakamisa inkomishi. Ngaphambi nje kwehora lesikhombisa kusihlwa nje ngokwevoti iKaizer Chiefs iyona ebithelwe ngeqoma ngo73.3 wama% kuze Orlando Pirates ngo31.3 wama%. AmaZulu neMamelodi Sundowns bebebambene ngo6.7%. Ipolisa aqhubeka ke ekhasini lethu lethithwa ongena kulo ngamagama athi SABC Izindaba.